Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 20 z'ukwa munani. Polisi muri Kenya iravuga ko umugabo uregwa kwica abagore 42 yatorotse gereza ari kumwe n'abandi bantu barenga 20 bafunganywe, bakaba rero bari barafashwe mu kwezi gushize. Mu gihe umuhate wo kugera ku masezerano yo guhosha imirwano i Gaza ukomeje, igisirikare cya Israel kiravuga ko cyatahuye imirambo 6 y'abantu bafashwe bugwate na Hamas. Muri aya makuru kandi turajya i Liège mu Bubiligi, aho umurishyo w'ingoma z'u Burundi mu mpera z'icyumweru gishize wari wigaruriye uwo mujyi. Kwibarira abatimbo bavuye mu bihugu birenga 6 bya Burayi bahurira hamwe tukigina umudiho w'ingoma n'umurisho wacu bakaduteramisha, byari nk'ibitangaza. Murabona namwe abantu bakoraniye ngaha bakoreye amashozi kubera rino sabukuru. Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri muri ibi biganiro bibona ni Iradukunda. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu burasirazuba bwo hagati bw'igisirikare cya Israel kivuga ko cyatahuye imirambo 6 y'abantu bafashwe bugwate i Gaza. Ibonetse mu gihe abadiplomate bari gukora ibishoboka byose mu muhate wo kugerageza kugera ku masezerano y'agahenge hagati ya Israel na Hamas no kurekura abafashwe bunyago. Inkuru ya John Donison uri Yerusalemu mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Igisirikare cya Israeli cyatangaje ko iyo mirambo yagaragaye i Khan Yunis mu majyepfo ya Gaza. Yagev Bushtab, Alexander Dasig, Avraham Munda, Yoram Medzega, Hayim Peri na Navad Papower wakomokaga muri Israeli anafite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, bose bafashwe na Hamas mu gitero cyambukiranye umupaka cy'umwaka ushize ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 2023. Uretse Avraham Munda w'imyaka 79, abandi bose bakekwaga ko n'ubundi batakiriho. Hatekezwa ko abantu 70 bashimuswe bakiriho i Gaza. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu wanenzwe n'imwe mu miryango y'abashimutswe kuko batarakoze ibikwiye ngo barekurwe, yasohoye itangazo rigira riti imitima yacu yashenguwe n'urupfu rw'abo bantu. Ibi bibaye mu gihe umunyamabanga wa leta y'Amerika w'ububanyi n'amahanga Anthony Blinken ari mu Misiri mu rwego rwo gukomeza gushyiraho igitutu cya politike ngo bagere ku masezerano yo guhagarika imirwano no kurekura abafashwe bugwate. Nkuko mumaze kubyumva rero nyine muri iyo nkuru mwagezweho na Yvette Kabatesi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yahuye na perezida wa Misiri mu gihe ari kugerageza kugera ku masezerano yo guhosha imirwano muri Gaza. Bwana Blinken na perezida Abdel Fattah el-Sisi bari kumwe imbere y'itangazamakuru, bakaba babonetse by'igihe gito igihe bari i El Alamein mbere y'uko ibiganiro bitangira. Ukuriye urwego rw'ubutasi mu Misiri Abbas Kamel nawe yari muri ibi biganiro. Yagize uruhare rukomeye mu gihe ibiganiro bimaze igihe bishaka amasezerano hagati ya Israel na Hamas. Blinken avuga ko Israel yamaze kwemera ibikubiye mu masezerano, ariko amakuru arambuye yabyo ntarakirwa ahagaragara. Urwego rushinzwe ubuzima muri Afurika ruravuga ko rufite umugambi wo kubona inkingo miliyoni 10 zo gukoreshwa ku mugabane wa Afurika mu kurwanya icyorezo cy'ubushita bw'inkende Mpox. Umuyobozi warwo Dr Jean Kaseya yavuze ko aya masezerano yakoranywe n'uruganda rwo muri Denmark Bavarian Nordic yo gukoresha ikoranabuhanga ryarwo mu gukora izi nkingo muri Afurika yagezweho.
izingiro ry'iki cyorezo riri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubwandu burenga ibihumbi 16 bumaze kuboneka muri uyu mwaka, abagera kuri 570 bakaba barapfuye. Guverinoma ya Kongo yizera gutangira igikorwa cy'ikingira mu cyumweru gitaha ikoresheje inkingo zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'izo mu Buyapani. Polisi muri Kenya iravuga ko umugabo uregwa kwica abagore 42 yatorotse gereza ari kumwe n'abandi bari bafunganywe babarirwa muri 70. Collins Jomaisi Karusha yatawe muri yombi mu kwezi gushize kwa 7 nyuma yo gutahurwa imibiri yari yangijwe yashyizwe ahatabwa imyanda mu murwa mukuru Nairobi. Inkuru ya Ian Wafura muri zona Jean-Claude Mwambutsa. Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko Collins Jomaisi Karusha ndetse n'abandi 12 batorotse nyuma yo gusesera mu ruzitiro rw'ibiro by'igipolisi ndetse bakanurira urukuta ruyizengurutse. Umuyobozi w'agateganyo w'igipolisi cya Kenya Gilbert Masengeri yavuze ko Collins Jomaisi nabo bari bafunganywe 12 ngo baba bafashijwe muri uku gutoroka, ndetse ngo abapolisi 8 bahagaritswe mu gihe iperereza kuri iki kibazo rikomeza. Mu kwezi gushize igipolisi cyari cyavuze ko Harusha yemeye ko yishe abagore 42 barimo n'umugore we bwite. Igipolisi cyavuze ko ibice by'imibiri y'abantu byavumbuwe ahakusanyirizwa imyanda mu mujyi wa Nairobi. Gusa umwunganizi we mu mategeko yavuze ko uyu yabanje gukorerwa iyicarubozo ahatirwa kwemera icyaha. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu isaba ko habaho iperereza ryigenga ryo kureba niba nta ruhare rw'igipolisi rwaba rwihishe muri ubu bwicanyi. Abategetsi mu Burusiya baravuga ko bagombye gukoresha ubwato bwa gisivile mu guhungisha abaturage bava mu bice by'akarere ka Kursk kafashwe na Ukraine mu gitero Shuma. Ni nyuma yuko ingabo za Ukraine rero zishwanyagurije ibiraro binini bitatu biri ku mugezi wa Suim. Ibiro ntaramakuru bya TASS bimaze iminsi bivuga ko abapolisi batwaye abantu bagera kuri 200 babambutsa umugezi mu bwato buto cyane. Isenywa ry'ibiraro by'ingenzi bitatu ryatumye abasirikare b'Uburusiya babarirwa mu bihumbi babura amajyo muri Kursk. Inzira zabagemuriraga ibikoresho bya gisirikare zamaze kuzibwa. Tukiri muri Ukraine, inteko ishinga amategeko muri iki gihugu yatoye ica kiliziya ya Orthodox mu gihugu. Iyi kiliziya yacanye umubano ku mugaragaro n'iy'Uburusiya mu kwezi kwa 5 k'umwaka ushize, ariko guverinoma i Kiev ishinja kwamamaza propagande za Kremlin no gukorana n'ingabo z'Uburusiya mu turere twa Ukraine twigaruriwe n'Uburusiya. Bizakenera ariko ko inkiko za Ukraine zemeza iki cyemezo cy'inteko mbere yuko kigirwa itegeko. Ini bibisigahuza imiryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri bibisigahuza.com no kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. Tugeze ku saa 11:37 muri studio za BBC London, ni saa 1:23 mu Rwanda no mu Burundi. Turagaruka mu kanya nyuma y'akaruko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. Tugaruke ku mugabane w'Uburayi. Mu Budage urukiko rwagumijeho umwanzuro wo guhamya icyaha wahoze ari umunyamabanga mu nkambi y'Abanazi. Yahamijwe icyaha cyo gufasha no guhishira ubwicanyi bw'abantu barenga ibihumbi 10. Abacamanza muri Leipzig banze ubujurire bw'uwo mugore nk'uko Jessica Parker uri Berlin abivuga muri iyi nkuru. Mwumva mu ijwi rya Prime Ndiko Magenge. Yimgard Fushner ubu afise imyaka 99 yakoreye umukuru w'ikambi yo gukonganirizamwe abantu ya Stutthof mu myaka 2 ya nyuma y'ingwano ya kabiri y'isi. Abantu hafi ibihumbi 65 barimwo imbohe z'abayahudi, abanyapolonye n'abasirikare b'abasoviete bari bafashwe. Vyibazwa yuko bapfiriye muri iyo kambi y'Abanazi yari hafi y'igisagara ca Gdansk muri Polonye y'ubu. Abacamanza banse ivyo abunganira Fushner bavuze mu kumukura kw'icaha ku ruhara rwiwe rutarenze ibikorwa vyiwe vya misi yose kandi ataho bihengamiye nk'umukarani yandikisha imashini. Ingingo yabo niyo ya nyuma kandi ishimangiye igihano c'imyaka 2 kidashirwa mu ngiro kiretse hakozwe ikindi caha. Ico gihano akaba yari yagikatiwe mu 2022 mu rubanza rufatwa nk'urushobora kuba ari urwanyuma bene urwo. Tugiriyeje mu Bubiligi aho umurishyo w'ingoma z'u Burundi mu mpera z'icyumweru gishize wari bigaruriye uwo mujyi. Imirwi y'abatimbo mu bihugu byo mu Burayi na Canada bari bahuriye mu isabukuru y'ingoma batunganyije
bafashwe mu mugongo n'abategetsi b'igisagara cya Liège. Ariko nubwo hari umunezero, bamwe mu batimbo baba mu mahanga bakaba bavuga ko bababazwa n'icyo bafata nko kutoroherezwa na leta y'u Burundi mu kuzana ibikoresho by'ingoma baba batumyeho mu gihugu. Ni inkuru ya Le Majesté Barenga wari wagiye Liège. Uwo murisho w'ingoma uri kurasamirana nturi kuvugira mu Burundi namba, ahubwo ni ku birometero birenga 7,000 uvuye mu Burundi mu gisagara ca Liège. Ni umanuko bw'igihugu c'u Bubiligi mu isabukuru ry'ingoma ryari ryahuje umunsi wa gatandatu w'inondwe twaraye turangije. Imigwi y'abatimbo b'abarundi baba mu bihugu bitandukanye vya Buraya na Canada. Iryo sabukuru ryari ryitabwe n'imigwi Rukinzo Legacy ufise abatimbo mu bihugu by'Ubudagi, Uholande, Sweden na Canada. Imwe mu migwi ya kera y'abatimbo imaze imyaka 17 mu mahanga. Iryo sabukuru wahuye n'undi mugwi w'abatimbo witwa Ikibabiro wo mu gihugu c'u Bubiligi. Iryo sabukuru kari ryafashwe mu mugongo n'igisagara ca Liège mu Bubiligi, aho mu kiringo c'amasaha 2 babiciye bigacika mu ntambo nka canke umurisho ukunzwe cane nka. Byari bigoye kuronka aho uhagarara hagati mu gisagara ca Liège ahabera iryo sabukuru. Bamwe mu bitavye ivyo birori nka Samuel Bucumi w'imyaka 45 yaravuye mu gihugu c'Ubufaransa ati na katera riboneka. Kwibonera abatimbo bavuye mu bihugu birenga 6 vya Buraya bahurira hamwe tukigina umudiho w'ingoma n'umurisho wacu bakaduteramisha, byari nk'ibitangaza. Murabona namwe abantu bakoraniye ngaha bakorera amosozi kubera rino sabukuru. Urabatamvye baratarika, abatambo nabo bongera umurisho baratugumiriza. Eka n'abazungu birabanka mu nda baratamba baratarika. Abana bato twavyariye mu mahanga nabo nyene vyase ko bigumya barahaguruka baratamba. Eka no kuri vyari ibintu bihimbaye. Yamara naho abantu bari bakinje batamba, banyene imigwi bobo baridoga ko atagikozwe imigwi ivuza ingoma mu mahanga igiye kuzimangana kubera leta y'u Burundi itabemera ko ibikoresho baba baguze mu Burundi bibashikira. Frederic Bedetse numwe muri bo. Novuga ko bibabaje cyane kubera hariho amategeko yafashwe mu gihugu kugira uvuze ingoma urinda gusaba uruhusha no kugira usohokana ingoma mu Burundi. Sigari ikibazo kandi ari ukumenyesha Uburundi bwacu, nico kibabaje. Ni nko kwiyugaranira umva iyo ngoma bayivugije mu Bubiligi bakayivuza mu Faransa bakayivuza hehe kwisi yose, Uburundi bamumenyekana. Iyo myidogo twararondeye Terence Ntayiraja aserukira Uburundi mu bihugu by'Ububirigi na Luxembourg. Munyishu yaduhaye mu butumwa bugufi buciye kuri telefone aremera izo ngorane, ariko akavuga ko benshi mu gutuma ivyo bikoresho badaca ku buserukizi. Kuva kwa 27 ukwezi kwa 11 mwaka 2014 ingoma z'u Burundi zarashizwe ku rutonde rw'itunga kama asubizwa ku isi patrimoine matériel mu Gifaransa y'ishami rya ONU ryitaho indero, ubumenyi, umuco n'akaranga UNESCO. Imigwi y'abavuzi b'ingoma mu mahanga nta gitigi kitaratorokanywa neza, banyene yo bagereranya ko iri hagati ya 35 na 50 ku mugabane wa Buraya gusa. Mu majepfo y'igihugu c'u Bubiligi Le Majesté Barenga. Tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Barack Obama na Bill Clinton bahoze ari abaperezida b'icyo gihugu ari bamwe mu bari buvuge imbwirwaruhame mu iteraniro rigari ry'ishyaka ry'abademocrats muri iri joro. Michelle Obama umugore wa Barack Obama na Doug Emhoff umugabo wa visi perezida Kamala Harris nabo bari buvugire muri iri huriro. Iyi nama ngarukamwaka izamara iminsi 4 igamije kwimika Kamala Harris nk'umukandida w'ishyaka mu matora ya perezida mu kwezi kwa 11. Byitezwe ko azemera uyu muhamagaro cyangwa se iri yimikwa ku wa 4 w'iki cyumweru. Ejo hashize ku wa mbere perezida Biden yatanze imbwirwaruhame irimo imbamutima nyinshi cyane ndetse anahagarara ku byo yagezeho ku butegetsi bwe. Yanashimagije madamu Harris yizera ko ari we uzashobora kumusimbura ku butegetsi. Saa 12:43 mu Rwanda no mu Burundi n'umwanya w'ikinamico urunana. Mukobwa jana mu myiteguro y'umujyanama w'ubuzima uzamwigenzura. Hagati aho duherukana Dine yasubiye kwa Patrick ariko Patrick yanze kumukingurira. Byarangiye bite? N'urunana. Ntabwo wicara se? Ntabwo nicara pe. Narenje kureba niba nta nkoko ufite ngo ntize. Burya se namwe mugira inkoko murashaka isake yo kubangurira? Reka da. Nta nkoko tugira ariko nabeshye umujyanama ko tuyifite. Uyu munsi yaraza kudusura kandi byanze bikunze arayimbaza. None se kuki wamubeshye umubwiza ukuri wari kuba iki mukobwa jana? Ntabwo nari kumubwiza ukuri
kuko aya mafaranga baha abagore batwite bava mu miryango ikennye burya batugira inama yo kuyakoresha neza tukaba twaguramo n'agatungo kadufasha kwita ku mirire myiza y'abana bacu twe rero ubwo baduha bwose tubwikubitiramo agacupa. none uri gutira inkoko yo kujya kwerekana ukayita iyawe? Yego rwose, humura ndayahiranye ifate neza ntugire ikibazo nta kiba. Umujyanama arashingura ikirenge mu rugo nawe inkoko yawe nayikugejejeho. Inkoko rero natwe ntayo dufite, mukecuru niwe muntu ugira inkoko, iyo ataduhaye igi natwe turarigura. Ubusanya ko bukuriye ko atera umwaku namutera inkokora cyangwa naba nikozeho bakaza kumbaza impigi n'akayihatse. Akira akabere mwana wanjye maze wiyonkereye. Ariko umwana wawe ko mbona ari mukuru we uzi ko utamenya kangana n'uwanjye? Yewe uwawe ejo bundi naramubonye umuzanye ku gipimo mukobwa aja mbona nta kigenda pe. Reka nta kantu k'akazingo karaho kataragira n'ibiro bingahe. Ejo bundi basanze agifite 6 nabyo biburaho amagarama. Ubwo se wamwitayeho mu buryo bwuzuye ugashyira mu bikorwa inama zose abaganga batugira ndetse n'abajyanama b'ubuzima? Biriya bintu byose abaganga bavuga babikurikiza ukabirangiza Honori. Njyewe rero byose ngerageza kubyubahiriza kandi mpamya ntashidikanya ko ariyo mpamvu umwana wanjye yakuze akaba afite ibiro bihagije. Ahubwo njyewe nkeka ko iriya nzu yarangwida irimo ibizima bikaba ari byo bituma zingama. Ahaha mukobwa aja reka kwitwaza inzu nubwo nakomeje kubica ku ruhande ariko rwose ikibazo ni mwebwe. None se niba bahashisha kibondo aho kuyiha umwana mwarangiza mukayigurisha mukanywa inzoga murumva umwana wanyu azakurate? None se hari ubwo nyigurisha yose? Cyagiye Devota dufata ugiye kumaho gake ntiyakubwiye ngo shisha kibondo ni nk'umuti umwana wayigenewe agomba kuyinywa akayimara nk'uko bayimuhaye? Ubonye ibyo uvuga nawe ntugasekwe. Ubwo rero utangiye gutera ibune hejuru ko wagize imana ukabona umugabo ufite amafaranga kandi ejo bundi ari umukozi wo kwashyaka. Ibyo byo kuba umukozi wo kwashyaka ubizanye ute? Mbizanye kuko nawe wari utangiye kuntondagira unyirataho ubukire kandi mbizi neza kuri nkirabuhera ivuye mu masafuriya yo kwa Devota ejo bundi. Urabeho kandi nagiye mukobwa jana Jeanne d'Arc nagiye rwose. Nadi karama neza neza kuko ndagira no mu nzu yanze no gukingura ubyibuze tuvugane turebana. Ko wari usanzwe ushabutse uriya mungu waguhaye ibiki biguhurika? Wivuga ibyo guhurika shamujye utanyibutsa nijoro maze kumutera imitomo ndamuryoshya atangiye gufatwa sinze aho satani yaturutse maze aransana ngo ndi kumuroga bihita bisubira udubisha. Niyumva ko yikeka amarozi kuko azi ko yakuruzi niyo mpamvu nawe udashaka kumurega ngo agufashe ku ngufu z'ubuyobozi. Erega mugeni niyo umuntu arega nabanza kwibwiza ukora kumva ko n'ibikego cye gifite ishingiro. Ese nzajya kuruga mvuga ngo yamfashe ku ngufu nzaba mvuga ko banshutse se nzarega mvuga ngo iki koko ngaho mbwiye. Ibyo byikuremo Nadi ntabwo kuburusha Patrick imyaka bimukuru y'inshingano zo kurera umwana we. N'umwana utazi ko ibyo mukora muryamye bishobora kuva mu ndi. Ariko yari yarabimbwiye ko ntawashaka. Niyo mpamvu buri gihe twakoresha agakingirizo kugira ngo tudasama. Ndumva ngomba kubyimenyera se nduhanye n'umwana wa rubanda. Umva niba ari ukubyumva nyine nta kundi ubuzima n'ubwo isi naguhatira gukora icyo udashaka. Gusa ubona ko nanjye nafite ubushobozi bwo kugutunga Nadi. Ndabyumva nuko uko bigenza mu gihe kitarambiranye ukibwiriza ukagenda. Huma ndabibona rwose mujye kandi ntugire ikibazo sinaje kukubera umutwaro. Ejo cyangwa ejo bundi nzagenda. Ubuse ko Patrick yarakwemeye yakwirukanye uzajya he? Ubuse uzasubira kuri Stefano ntibyarangiye kuva waraje ukigira kwa Patrick? Erega nanjye maze kurambirwa ku mutwaro ku bantu. Ndaje nshaka ikizo kitagira abantu ngende ngicumbikemo. Nge ndwara no gushaka icyo ngaburira umwana wanjye. Ikizo kitabamo abantu suko usanga kenshi ari cyo bataye cyarahindutse nk'itongo uzajya kuba mu matongo. Rurema karama igihe rero ugisibura uwo muringoti reka nanjye nkoreho ibi bibagara ejo tuzabona uko duhinga. Nta kibazo binkurireho ariko ejo ntabwo uzagaruka. Ejo nzikorana rwose sinabona ayo mafaranga ya buri munsi. Ariko uzi ko amaze kubona ibanga bakire mukoresha kugira ngo mugire amafaranga Rurema. Hari irindi se ritari gukora cyane kankwa? Yego mukora cyane ariko mukanaganya cyane. Ubanza amaganya ari yatumye ibintu byanyu bigwira. Umva kankwanzi ye. None se umuntu yataka atababaye kankwa? Ego ku buryo ejo uzaza ukirirwa wihinga na wenyine kuri iri zuba ngo ntabwo wampa amafaranga y'umubyizi. Yewe tuzajya dukorana rimwe irindi ryikorane n'ubundi nta kinyiruka wasa imvura se kwitaragwa ngo ndatera nta kibazo rwose. Yewe uzabireke nanjye niruhukire ni nayo yayo. Ubundi aho nahereye niruka mu misiri ya rubanda hari imodoka naguze. Ikibazo ni ibi byatsi byawe ntwika ntibishye ngo nitahire. Ye sinari narebye kankwa uri gutwika ibyo byatsi?
yamaye inka rero ahubwo byanze gushya ndatwika hamwe ahandi hakazima wagira ngo ntibyumye neza. have rwose have sigaho utankururira abayobozi rwose. Ntabwo uzi ko gutwika ibiyorero bibujijwe. None si ibi bibagara twahinze turabisiga mu murima ejo uzahingute. Ewe reka tubiyore tubinyanyagize hano twahinze. Nzabihakura bimaze kuma hanyuma mbigire ifumbire. Twabitwitse se bikava mu nzira. Yamaye inka rero. None se Kankwa ubwo ntuzi ko gutwika ibiyorero bishobora guteza impanuka ukitwikira cyangwa ugatwikira abandi? Kandi burya rero binangiza ubutaka bigatuma umusaruro bwari gutanga ugabanuka. Aha ngewe rero nta mbaraga mfite ziyora ibi bibagara. Ubwo nditahiye ejo uzazindukane n'umugore wawe abikuyorere. Ntacyo bitwaye rwose aho kugira ngo dutwike ibibagara byangiza umwuka duhumeka. Erega burya ngo hari n'ibinyabuzima biba mu butaka. Byakwangirika rero iyo umuntu atwitse ibiyorero cyangwa imisozi n'amashyamba. Ariko Rureme ntukajya ushaka kunyifatira kuko ndinjije indizi. Ko nta muntu uba mu butaka se, ntihabemo ihene cyangwa intama, ntihabemo ingurube, ibyo binyabuzima biba mu butaka ni ibihe koko? Yego turi amahoro. Namwe se ni amahoro ko mungendereye? Yego ni amahoro Patri. Nadine se arimo? Hoya ntaho urimo. Ndabigenza nako namushakaga. Yagiye hafi se ku buryo namutegereza cyangwa icyo namushakiraga nakikubwira. Wamushakiraga iki se? Nashakaga kumwibutsa gahunda yo kwipimisha nk'umugore utwite. Kuva yamenya ko yasamye ntabwo arasubira ku kigo nderabuzima ngo bamukurikirane. Niba ari ibyo rero jya kubimwibwira ko ndumva bitandeba. Birakureba cyane Patri. Nubwo ari Nadine utwite ariko uriya mwana atwite ni uwanyu mwembi. Akeneye kumwitaho rero ukamuha hafi ndetse ukamugurira mituweli kuko ntayagira. Ibyo se ndabikubwiye. Siko bimeze se Patri. Nadine se umugore wawe mugiye kubyara n'umwana? Ni umugore wanjye se waramunshingiye. Patrick rwose wivuga nabi. Wenda ntibibe kwivanga muri gahunda z'urugo rwanyu ariko byibuze turebe ku nyungu z'umwana atwite. Ariko se umwana atwite ndamurebaho iki? Wagiye kubwira nyina akamureba ibyamureba ngiye Patrick ukampa amahoro. Ugomba kumurebaho kuko ari uwanyu mwembi. Ntabwo ugomba kubiharira Nadine wenyine kandi mwese ari uwanyu. Ariko gukomeza kunsindagira ngo ni uwacu twembi waradupimye. Patri, reka ibyo ne kubyivangamo. Icyangombwa nuko umubyeyi akurikiranwa n'abaganga nk'umugore utwite. Bakamenya niba umwana akura neza mu nda, sibyo? None se kiza soko wabibwira Nadine? Yego rwose. Ariko ngize ibyago usima musanze. None rero wawahazira uze kumumbwirira. Arabava hajya hese ko Nadine atari umugore wanjye. Sinzi nimba ari umugore wawe cyangwa atari wawe, icyo nzi nuko mubana. Tubana. Ntabwo tukibana rero yaragiye. Yagiye he? Yasanze abagabo be. Abagabo be bande se kandi ko muheruka bahano? Ntabwo mbizi rwose mujyana. Mbabiruke gukomeza kumbaza ibintu bya Nadine ko rwose nta kintu mbiziho. None se byibuze wandangiye aho asigaye nkazajya kumureba ko nshaka kumuha ubutumwa bumwibutsa ko agomba kujya kwipimisha nk'umugore utwite. Byatunganye da. Muri Karame. Ibi ni ibiki? Amateke n'ibishyimbo koko gusa. None wumvaga ari ibiki? Narenze ko rwose ari utundi tuntu twiza kumbi. Nibi bintazi by'ibiteke. None se ko ariyo yeze munsi y'urugo wagira ngo nteke iki kindi ntafite Rureme. Daroshe. Usi iyo uteka byibuza agaciri cyangwa se n'ibirayi. Nkabigura iki? Ujya ureka nkora ku mafaranga yawe yose sa yawe. Niyo umpaye yo guhaha ntunegekamo ibyo mpaha. Ngo akabigura iki? None se bigeze umbwira uti ndashaka guhaha iki n'iki? Unyaka amafaranga yacyo ndayakwima. None se Rureme. Urambaza iki? Ubu nzajya mpaha uko mbanje kukubaza uyu munsi bibe bityo nejo bundi. Bitwaye iki se? Aho kugira ngo uhore undudira ayo mateke n'ibizumba bya buri munsi, mateke bya buri munsi nkaho hari umuti nandikiwe n'abaganga. Cyokora yakoze ishyano da. Urahindura ugateka imyumbati. Ibyo nyine mbiteka kuko ari byo biri mu murima wacu urumva. Nanjye sinshobora guhora imbere yawe nteze ibiganza ngo mpa amafaranga yo guhaha boshye usaba Padiri Ukaristiya. Ubikoze wabiki? Ubwiyo ni imitwe yo kugira ngo nguha amafaranga yanjye maze uyagavure. Ntayo nguhaye rero. Niba ari ayo mateke ushaka kujya uhora utekaye buri munsi, jya uyateka uyasangire n'abana bawe. Erega si ngombwa kumpa amafaranga yawe. Niyo twakwicara tugapangira hamwe amafunguro y'icyumweru cyose byadufasha. Ngaho rero.
ubwo tukicara turi ku wa mbere tuteze ko tuzarya iki, ku wa kabiri turya iki, ku wa gatatu tugisimburanye iki, kugeza ku cyumweru rero. none nitubikora gutyo ntabwo uzongera kundenganya ngo ndatetse indyo imwe idahinduka, kandi amafaranga yawe azaba afite umutekano kuko uzajya umpa yo guhaha ibyo twemeranijeho. cyakora kuko byaba ari byo. nibyo. ntiwabona uko ngavura, kuko niba ari umuceri najya kwa Filipo nkabamenya ukuguru, ntabwo wahwanye nawe sindezeho n'igiceri cy'ijana. nyine nanjye naba ngize amahirwe nkaboneraho kuruhuka amateke n'ibijumba bya buri munsi. none se igikoma kuba kiri mu kajerekani bitwaye ikimujyana? none se Pascal, ndakumva. kiriya gikoma mwashigishe mu gitondo mukagishyira mu kajerekani kikabamo kigakonja, ubaye amasaha umwana arakinywa kikamumarira iki koko? ariko abantu muri rata mugakabya we, niko se mujyana? ubwo urashaka ko natwe tuba kwa Shyaka tukagura bya byuma bagishyiramo bikagumana ubushyuhe? ngaho teremosi muyireke kuko ihenze, ariko muteke icyo bamara. hanyuma se niduteka icyo bamara mu kanya bagashaka ikindi, twongere dusubire mu ziko guteka ikindi kandi? nyine mu gihe mudafite ubwo buryo bwo kukibika gishyushye muzajya muteka icyo banywa bakamara, kuko burya ibiryo bikonje nabyo biba byapfuye ntacyo bifasha umwana. ariko ubwo raba afite umusozi w'ishyamba nkuramo inkwi uko mbishatse. mujyana bagiye bakinywa kivuye mu kajerekani, uzapfa ngo ni uko yanyweye igikoma gikonje nzamuhamba. ntacyo, reka mbyemere da ko ari bwo buryo mukoresheje. ese byibuze ako kajerekani nimukagirira isuku, ngaho reba uko gasa. ubusaka ni akajerekani gashyirwamo ikintu umwana arya? reba ibikombe mukoresha uko bisa. mujyana ngwino nkwereke inkoko, njye no kukwereka akarima k'igikoni, ubundi ko waje kureba uko dukoresha inkunga duhabwa waje kureba isuku. ngaho genda uyizane ndebe da. gusa nubwo mwagira amagi 100 buri mwana akarya 5, ntacyo byabamara no mutitaye ku isuku y'ibyo barya. ese Pascal, ya nkoko iri he? ntiwambwiye ngo uyishyize mu gikarira? none se sinari nakubwiye ngo uyizirike? ntanze kuyizirika kugira ngo umujyana mu buzima atayisanga ku kiziriko akatubaza impamvu tuyizirika kandi nta myaka iriho yona akadukeka amababa. wakigoryi we se, ubu ko nsanze yagiye turamenya inkoko y'umukobwa wa Bushombe yagiye he koko? ku nkoko yande? ndeka wa mubyeyi we, ndeka rwose. kubana n'umugabo w'igicucu utagira ubwenge ni akaga. navuye gutira inkoko ndakibwira ntuyizirike itagira aho ijya, tuze kubona icyo twereka umujyanama. aho kuyizirika sinzi ibyo cyagiyemo, none ndebye inkoko ndayibura. ubu si inkoko y'umukobwa wa Bushombe ninyibura nyina ndamukizwa n'iki koko? ariko urumva amagambo ukoresha ubwira umugabo wawe n'abana banyu bo kumva koko mukobwa aja? nigihaguruka kijya gushaka inkoko y'abandi yewe, naho ibyo umbwira byo ntacyo bivuze. none se ubundi ko mwambwiraga ko iyo nkoko ariyo mwaguze mu mafaranga muhabwa y'inkunga y'ingoboka ngo ijye ibafasha kwita ku mirire y'abana, hindutse iya kirere gute? reka kumbaza ubusaho nawe, ubwo se ibyo urumva ari byo bifite agaciro kuruta kujya gushaka aho inkoko y'umwana w'abandi yagiye. ikinyoma cya mukobwa jana ko kimutamaje arabyifata mate. ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo Urunana. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi, naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico Urunana. natwe nahangaha rero dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri. byari biyobowe na Nina Iradukunda, twafashijwe na Javid ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza. ndi Prudence Nyumva wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. uraraharyana.